Yamira talifusa, uwai mi fefu, yahobu. So babata de ita metolazui faluka ita balalaha lewe basa-basa dede, bahkan nal YouTube YKB bahasa nias adre. Stobali angere nuada makhe adre, kami dua bawasi ene. Devi dua ngahene 20 arua. Malo sino mufaande bambuku kangere nua wasiat, ehale more bazura Yesaya 30 arua. Ayati felezara irugi felebitu. Basia ni angere dusida moroi badae, tesedra ia bazura Yesaya 30 arua, ayati felelima. Imaneta romali lobalangin. Irege telau kera geheha moroyawa, ena etobali kabuzinane dana simate andre, ba ena ehule katua kabuzinane andre wa maikida. Ira talifusa ni omasya bakesumaya, tuo kangerunwa da moroi badaro mali andre, ya ia da faataya geheha. Ira talifusa, na soji taya heda bawa uri andre, ba mui faangala dede da iya. Medua mana nasi taya andre ngawale sebuah beli. Ira talifusem, fodrege sebuah beli baji sama saniha, ya iya wa abele. Elua habenia wa abele andre, la fotui iya eheha. Nale fa abele, ba nale eheha niha, ba le fa aurisidruhu baji mana. Ira talifusem, Yesaya sama ele eluono, ifangilama banua Yerusalema, meluo abu bukhera gehe halowalangi, berwa madara wa aluat si mana. Ilulu ira lowalangi bolo ani khoidedela samesa. Hadiah falesakhi de lowalangi si mana. Tenga, Yesai i oroma elala baniha. Ba itehe baniha andre vanuyu hadia ia jisuhi khania zabesana. Baji tabai da ira talifusa inehenehe ke saat lo walangi male mamale i otomosi jisuhi baniha. Andre itehe baniha vanuyu hadia ia jisuhi khania zabesana. Ira talifusa sinduhunia sa si sobada dani hasa ena na i olini fefu ni ha ada lo walangi faleto la mamah da khenia na si mana ena ezalua ira talifusa bahulena lo walangi ada lo walangi sabe etando ia hulena ha mai nia mana ni ha ada fefu ada wahewa ay asese mamada ni ha bahija lete bula saate wa ifalua gaji sehi lo walangi bagi natenia. Ira talifusa tino ira faluka ita wa abubu wa abela. Mano irtaria tarasoi wa hula zaya kolo damane wa ngofanei dalala wa auri baguli dane adre. Ma ekhe adre te fasuki badededa. Fatahale wa ahono deda. Hewa ai na bawa sila sehi zifaluka itan. Mebe sabua inete ba ibe eke da kehehania lo walangi. Sanga asofa abele basa me si sehi baba aurida zamasana. Sibada gangara nuah da ma eke andre ya foma itolo italo walangi. Ma ande ke da talifusa ena ami tu ni channel YouTube dae. Ya iya nami like, mi subscribe, ba mi bagi si bada talifusa sedang tanda beah. Fuli wawaya mi fefu, ya ahom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA
ke nomor 450 305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.